Chung in chung television jalo na bam megoy te asay pukpabu zang lu na kanay kabisu may cham the Tamenglong Times GANPHIU mail the cham akatni the People's Chronicle to headlines pa in daloleng. Ray Miko Danamandri University DMU Manipur Bangko ba may Zalengrong Inpui Student Union of DM College of Arts Ray Raileng may magazine Young Zalengrong Inpui Tumaytay Classic Hotel Conference Hall Imphal ko release sukantay. Tengnopal District ko kachak na nung militants le village volunteers kakko bantaw ko ray mansaygan paday kanyutong pantitat kante. Rong may Naga Students Organization Manipur RNSOM tong term 2024 kani 2027 ko election hay pokpabu zang chakunong Langgol Tarong Community Hall Imphal ko tat kay kang tumaytay kandilon ko katok may nay mitang ray pokpabu zang chui nung Kaupum Valley ko tat kay punitate na sa kante. India Independence Day ngay ni may kang hay Tamenglong ko Government Department kani Bharat Scout and Guide hay Social Work subamte. Manipur Chief Minister N. Biren Singh Roy Kukizo representatives nun le peace talk tat kay bamte to na sakan may ladbamta Kuki NP Manipur KIM Roy peace talk tat kay kan may magi to na sakan te. ULFA Independent kani NSCN GPRN yung Roy India's Independence Day ta boycott suna Assam Manipur Nagaland kani Arunachal Pradesh ko pokpabu zang lu na pungunong total shutdown kau kante. Former cycle MLA Yamtong Hawkip kai ko may luntay mak may re bomb attack su ko re kanaw sapam charubala thai kante. Kum na Yamtong Hawkip re kato may lung ko investigation tat kay kang demand sulo kante. Prime Minister Narendra Modi Rui Wayanat Kerala ko mulay pang ko re kung may ariw ba may nun ta gong ariw lokan may tay bulu punguin bu latlu ri kung may ariw ba may Manipur State ko ni tadgwang lo kang Congress General Secretary Jairam Ramesh Ri Janghoy kante. Kuki Students Organization Delhi kani NCR Ri tingkunay Saturday ko Manipur Kuki Zo Committees kang separate administration demand na protest lo kante. Dala nung nainay Sunday nung Union Minister for Youth Affairs and Sports tong Minister Dr. Mansukh Mandavia Rina officers goita ariw na rinrana ba may lam ko kapien kante. Kumalaw tak lek ko ni gwang na athletes goyle local leaders goita ariw na National Sports University hay gwang ni may tingkum 2025 October ko inaugurate no way to na sa kani. Pukpabu zang lu na katum Patriots Day 2024 mong tat kay ni may kangtay Government of Manipur ni tamdan kahubam te to na titay ba me. India tong Prime Minister Narendra Modi re katuang term katum may sunatan kahubam na te tiki Indi naga political issue ko re pag intam tat bamte. Meter re katalum numak may katni tisulo kante to na NSCN IM rin na sapat kante. May tay kuki ri nai na bam may ko hay tabuy te ko re kuki may lung intam ko. Lat gay bam tungcho to may hay may goy na rin na tiny na ba me. National Highway 37 Imphal to Joribam Chang ko nai may kay punday Chang ko landslide su ko re Chang kasi nang gari taupat numak na ba me. Katang ko sports tong cham ni thai cham nung diko. Dala nung nay Sunday nung tay Manipur Fencing Association rin na trophy punggang may goy kang reception mong langpat na felicitate slogan tay. Junior Boys National Football Championship for Dr. BC Roy Trophy Nurul Amin Stadium. Nagwan Assam ko tat kay na bamay ko Manipur le Telangana final tali ko Telangana rin na penalty ko ngam kante. Asay kung Paris Olympic 2024 zimang tari ngalaw kante. India tong team rin na athletes pai ka luchanay rin na event lucharuk ko kajaw kane tiki silver medal cut le bronze medal pungu lana kay hanggang kante. Kamay suna tingnay lam ni thai chamnon dadiko. Chang may 27 degree to 21 degree Celsius na imik lop kon kong baday rin na minute legday na chukuk rin na tingzin kong panguri rin na minute lingu na baday pao. Gan kau mong le ting ray nai zingmang nian kau ting pre nai puni. Asay itong kabiso may jam to kau rin na ngalaw te, tan ko te.